Mwaramukanye amahoro y'Imana mwe mukunda ibiganiro byacu in Pacific Sport Official aho tubagezaho update zigezweho mu makuru y'imikino. Uyu munsi kiye kwibanda cyane mu Bwongereza, hari update z'amakuru ari kugenda avugwa kandi yandani. Cyo tugaruka nuko Klopp yanze gutoza indi kipe mu Bwongereza. Umukozi umuhagarariye witwa Mark Kosike yatangaje ko amakipe ya Manchester United na Chelsea yigeze kumwegera ashaka ko abo mutoza wayo nyuma yo kuva muri Liverpool, ariko Klopp yarabyanze kuko yari yaravuze ko atazigera toza indi kipe mu Bwongereza uretse Liverpool. Yakomeje kuba indahemuka kwijambo rye yavuze. Nibagiye gukora subscribe niwe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, ndetse na share unasige igitekerezo kugira ngo tuzamure channel yacu. Kosike yavuze ko nubwo Chelsea na Manchester United bamwegereye, Klopp yari yaravuze ko atazatoza indi kipe yo mu Bwongereza. Nubwo ubu Klopp afite akazi k'umuyobozi muri company ya Red Bull mu rwego rw'imicungire n'imiyoborere, umukozi we ntiyigeze afunga burundu umuryango kuzongera gutoza amakipe. Yagize ati ahari umunsi umwe azavuga ko akeneye kongera kunuka impumuro y'icyumba cy'abakinnyi locker room. Ibisobanura ko nubwo atagaruka vuba mu kazi ko gutoza, bishoboka ko ejo hazaza yazongera kubikora. Amateka akomeye ya Klopp mu butoza mu myaka 23 amaze atoza, Klopp yatoje amakipe 3 gusa. Ikipe ya mbere yatoje ni FSV Mainzi 05, yayigejeje bwa mbere mu cyiciro cya mbere mu Budage Bundesliga muri 2004. Borussia Dortmund yatwaye shampiyona y'Ubudage inshuro ebyiri 2011 na 2012, ndetse agera ku mukino wa nyuma wa Champions League muri 2013. Indi kipe yatoje ni Liverpool, yegukanye Champions League 2019, Premier League 2020, kandi yatwaye Carabao Cup, Rikabu atwara FIFA Club World Cup, yatwaye UEFA Super Cup, anatwara Community Shield. Nanone Liverpool yigeze kubura igikombe cya Premier League mu kinyuranyo cy'inota rimwe gusa inshuro ebyiri, itsinzwe na Manchester City. Klopp aracyubahiriza ijambo rye ryo kudatoza indi kipe yo mu Bwongereza. Nubwo amakipe akomeye nka Manchester United na Chelsea yamwifuzaga, yarabyanze. Gusa ntibivuze ko atazongera gutoza burundu. Bishoboka ko ejo hazaza yazasubira mu kibuga. Mu yandi makuru, kapiteni wa Arsenal ni Martin Digard. Amakuru avuga ko ubuyobozi bwatangiye kuganira nawe ku hazaza he muri iyi kipe. Biravuga ko ashobora gutekereza kuva muri Arsenal mu mpeshyi akajya gushaka indi kipe cyangwa andi mahirwe mashya. Arsenal ngo yamushyizeho igiciro cya miliyoni 80 z'amayero, kandi amakipe nka Inter Milan, Bayern Munich ndetse na Barcelona aramwifuza. Naramuka Digard avuye muri Arsenal, hazaba hagomba kuboneka undi mukinnyi uyobora ikipe nka kapiteni. Nubwo ubu vice kapiteni ari Bukayo Saka, kandi amaze kugaragaza ubushobozi mu mikino myinshi, amakuru y'imbere mu ikipe avuga ko atariwe uzahabwa uwo mwanya burundu, ahubwo umukinnyi uhabwa amahirwe menshi Declan Rice. Rice afite uburambe bwo kuyobora kuko yabaye kapiteni wa West Ham mbere yo kujya muri Arsenal ku mafaranga menshi miliyoni 105 z'amayero. Azwi kugira ijwi rikomeye mu kibuga, kuyobora bagenzi be no kuba ari umwe mu bakinnyi ngenderwaho ba Mikel Arteta. Nanone kandi Tottenham Hotspur iri gushaka kongera kuganira na Mauricio Pochettino ngo agaruke kwitoza burundu, ariko hari inkuru ivuga ko bishobora kugona kuko Pochettino
Pochettino ashaka cyane kujya gutoza Real Madrid. Nkuko raporo zo muri Espagne zibivuga, Pochettino yabwiye perezida wa Real Madrid ko atakwemera kujyayo adahawe ibyo asaba kubijyanye no kongeramo abakinyi bashya. Ibyo asaba ni abakinyi babiri bakomeye cyane bakina inyuma hagati, central back, umukinyi umwe ukomeye ukina hagati, central midfielder. Yumva ko ikipe ya Real Madrid ikeneye ivugururwa rikomeye kugira ngo igire imbaraga zihagije zo guhangana ku rwego rwo hejuru. Kuri ubu Pochettino atoza ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aritegura igikombe cy'isi cya 2026, ariko arakifuza gusubira gutoza mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Tottenham iheruka kwirukana Thomas Frank maze ishyiraho Igor Tudor nk'umutoza w'agateganyo kugeza shampiyona irangiye, ariko Tudor siwe witezweho kuba umutoza w'igihe kirekire. Abafana benshi ba Tottenham baracyakunda Pochettino cyane kuko ariwe wabagejeje ku mukino wa nyuma wa Champions League muri 2019. Niba Real Madrid yemeye ibyo Pochettino asaba abakinnyi bashya bakomeye, bishobora gutuma ahitamo kujyayo aho kugaruka muri Tottenham. Tottenham iramushaka cyane, ariko Pochettino ategereje amahirwe muri Real Madrid asaba kongerwa abakinnyi batatu bakomeye mbere yo kwemeza akazi. Naho ikipe ya Manchester United irimo gutegura igikorwa gitangaje cyo gushaka umukinyi wa Liverpool, ariwe Alexis Mac Allister, nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru The Mirror. Ibi byaba ari igikorwa gikomeye cyane kandi cyateza impaka nyinshi ku mateka ya Premier League, kuko aya makipe yombi arabanzi bakomeye mu mupira w'Ubwongereza. Manchester United irateganya kuvugurura hagati mu kibuga cyane kubera ko umukinnyi w'umuhanga Casemiro ashobora kuva muri ikipe vuba. Mac Allister watwaye igikombe cy'isi hamwe na Argentina, n'umwe mu bakinnyi bagaragaje ubuhanga buhambaye muri Liverpool, cyane mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 ubwo Liverpool yatwaraga igikombe cya shampiyona iyobowe na Arne Slot. Nubwo umusaruro we wagiye uzamuka ukamanuka muri uyu mwaka, akomeje kwitabwaho n'amakipe akomeye. Si Manchester United gusa imwifuza, ikipe ya Real Madrid nayo imaze igihe imukurikirana. Hari amakuru avuga ko Mac Allister ubwe yigeze kuvuga ko yifuza gukinira muri shampiyona ya Espagne La Liga mbere yo gusoza umwuga we. Ibi bishobora guha Real Madrid amahirwe menshi kurusha Manchester United. Biragoye cyane. Liverpool na Manchester United ni amakipe afitanye urwango rukomeye mu mateka, ntibakunze kugurishanya abakinnyi. Umukinnyi wa nyuma wavuye muri United ajya muri Liverpool mu buryo butaziguye ni Philippe Chisnari mu 1964, nubwo hari abakinnyi bakiniye amakipe yombi nka Michael Owen, Paul Ince, bo ntibigeze bava muri imwe bajya mu yindi, ahubwo babanje gukinira indi kipe hagati. Nubwo Manchester United imyifuza, birasa naho kwimuka kwa Mac Allister ava muri Liverpool ajya muri Manchester United byabigoye cyane kubera amateka n'urwango hagati y'aya makipe. Amahirwe menshi ashobora kuba ari uko yajya muri Real Madrid aho gukomeza gukina mu Bwongereza. Nayo makuru twe tubafitiye agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu isi mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ni Pacific Sport Official, ntibagiye gukora subscribe ndetse na share. Amakuru yacu nakagaruka buri munsi tubagezaho update zigezweho mu mikino. Imana ibarinde, ciao bye.